Pozdrav ljudi svima i evo nas u novom videu VAG Performansa. Ono što evo već se dugo sprema i bile su, pokušavao sam snimiti, ali jednostavno toliko obaveza i posla i znate kako kažu da su u postolara najlošije cipele, tako i kod nas, naš promo car, zadnjeg objavljujemo, evo ga, a napravili smo s njim i stage 1 i sada je trenutno na stage 2 pa ćemo preskočiti sve korake. Ukratko ćemo samo reći za stage 1 i o čemu se tu radi i onda idemo na stage 2 i ono što trenutno ćemo se danas bazirati. Znači, naš promo demo car M340i Touring, auto koji je 2024. godište, bilo je potrebno uključati kompjuter u Femta, to sve radimo mi, znači dovezete vozilo kod nas ili dogovorimo se da vi pošaljete kompjuter, mi odradimo sve preko sustava, kad vam dođe kompjuter ukopčate ga i dođete kod nas na tuning. Što smo prvo napravili? Znači odmah smo krenuli s mapom mjenjača jer jednostavno XHP je najbolji na mjenjaču za ove aute i kad ga učitate totalno se preporodi, nešto otprilike kao TVS za DSG mjenjače, evo ajmo reći tu u rangu. Od raznih opcija do gašenja start stopa, poboljša drivability, više snage, na launch controlu možete podešavati koliko ćete jaki take off, koliko ćete boosta i tako dalje. Uglavnom jedna jako zgodna stvarčica s kojom se može dosta dobiti, ali izgubiti. Odnosno s njom možete poboljšati vozljivost, da vam budu uglađenije izmjene ili grublje, a možete i usporiti auto ako se previše igrate sa time. Prvo smo učitali stage 1 custom software, znači koji radimo sa našim tunerima. I ono što smo uspjeli dobiti na 100 oktane 485 konja, što ćete vidjeti na grafu, evo ne sjećam se koji moment jer nisam gledao, ali sve će vam tu biti prikazano na grafu i brojke. I dobit ćemo rezultate. Da se vratimo na original auto nismo mjerili snagu, ali smo mjerili 100 do 200 i original je imao na istim ovim felgama kojima smo danas, imao je 11,8. 11,8 100 do 200, 0 do 100 je bilo oko 4,2 i 402 metra mislim da je bilo 12.2, evo tako nešto. Kažem, sve ćemo to staviti u videu, tako da sve ćemo napisati na brojkama jer godinu nazad teško se vratiti na pamet, a radili smo puno auta. I što, napravili smo stage 1 znači po zimi nam je išao bez ikakvih preinaka 100 do 200, bilo je znači 8,7, 8,8. I to su fantastični rezultati. U 8 sekundi na stage 1 to rijetko ko ide, neki se bore na stage 2 da uđu u to vrijeme. Evo konkretno imamo prijatelja koji ima MHD stage 2, znači ima downpipe i on sad po zimi sa M340i, iste felge kao naše, sedan i lakši 60 kg, ide 100 do 200 9,1, znači 9,1 naspram naših 8,7 je poprilična razlika. A i u konjaži smo čak jači nego on na stage 2, njemu smo mjerili 477 konja. Ali dobro, MHD je napravljeno da vi uzmete mobitel, što se ljudi vole igrati, skine s interneta, imate mapu 95 oktana 100 i to radi. I to oni naprave da ljudi koji nemaju pojma, da njima radi i da možete flashati i ako slučajno točite krivo gorivo, to nije uopće jako napravljen software, tako da neće mu se ništa dogoditi. Mi radimo custom software baš za 100 oktana i zato smo izvukli maksimalno, ali zato znači morate se striktno držati i vozilo treba dobro logirati, što smo mi napravili sa našim ovim autom i svaki dalje stage 1 koji radimo. Nakon toga smo znači dodali downpipe, dodali smo Venturi usise i to je bilo to. I znači downpipe sa 200 CPI cut, OPF je ostao na vozilu. Znači OPF je ostao na vozilu i izmjerili smo 100 do 200 najbrže 8,2 i impozantnih 510 konja i 720 Nm. Evo kažem, ako sam pogriješio ispričajte me, brojke će biti na videu objavljene sad točne jer imamo sve rezultate, samo ja sad pričam to u budućnosti, odnosno u prošlosti, to je već prošlo odavno. Ali ono što je danas sadašnjost, a to je da smo nakon toga svega još ugradili granu DO88 za bolje hlađenje i ugradili smo komplet Miltec auspuh, znači makli smo OPF, znači auto nema OPF i zadnji dio auspuha je Miltec. Što znači komplet Miltec auspuh
sa TIF-om, znači upisanu prometnu, sve kompletno legalno i maknuti su OPF-ovi, Eventuri su usisi i D808 hlađenje, velika grana koja nije jeftina, ali ono što smo primijetili ne daje baš snagu i kad se vozilo ugrije malo ga brže hladi, ali ono što je bitno kad se vozite po cesti ili ako jurite zavojima ili recimo na stazi, onda drži konstantnu temperaturu i puno je hladnije nego original auto. Znači, ajmo reći neki kontinuitet i da vam vozilo bude više safe. Znači, da bude više safe i neki kontinuitet, tako stvarno je skupo, nije nužno, ali vozilo će puno bolje raditi, imat će konstantnije performanse. No, međutim, danas prvi put mjerimo, kažem, Stage 2 sa tim svim dijelovima i baš me zanimaju rezultati. Evo, jedina razlika što smo sada na novim zimskim gumama, tada su bile potrošene zimske gume pa je sigurno manji otpor na tim gumama i više su te gume klizile. Znači možda su te gume bolje bile za 100 do 200, ali su svakako bile lošije 0 do 100. Mi imamo 20 cola ljetni set i najbrže što smo uspjeli izmjeriti na nekih 10 stupnjeva 0 do 100 je bilo 3,2 za jedan karavan koji broji sa vozačem 1960 kg, skoro 2 tone, mislim da su jako dobre performanse. I 100 do 200 smo tad mjerili 8,4. Ali kažem, to je na većim felgama, nije bilo hladno ko sad i nismo imali komplet Miltek auspuh, tako da ne može biti referenca. Evo ga, sad smo na 18-icama, nalazimo se znači u novom setupu i baš me iskreno zanima što ćemo dobiti, odnosno koji će biti rezultati. Pa ništa, prebacujemo u sport, vozilo ugrijano, Sport Plus. Radili smo na decentnim popsima i evo vidite, malo ćemo spustiti prozor, iako Miltek uopće nije napadan unutra, ali vidite malo. Znači fini popsi, decentni, sve se dešava kulturno, nema rezoniranja, to vam je Miltek i to je BMW, ali vidite, fin je zvuk i unutra, vani je jako glasan, kad otvorene, sad su klapne otvorene, a unutra vidite i s otvorenim klapnama nije neka prevelika buka, nego dosta priče, idemo mi ono što svih zanima, to je treki. Stay tuned. Evo, završili smo testiranje, brojke su impresivne. Nažalost, zimske gume ne dopuštaju da krenemo 0 do 100, vrte strašno, tako da najbolje 3-4, što ćete vidjeti u videu, 11, 3, 402 i 100 do 200, 8, 3, 8, 4, time da smo uspjeli iz vožnje 8, 1, 100 do 200. To je fantastičan rezultat za karavana s toliko kila, to su brojke M3 Touring. Sa toliko konja, ako ne i više. Tako da evo, jednostavno, jedan paket koji nudimo svim klijentima, provjereno, custom tune, kažem preko boot mode platforme, vi isto možete sami dirati one sve opcije, pops i tako dalje što vas zanima, ima opcija i multimap, mogu se složiti više mapa, ali kažem evo za neki daily i za auto koji se ne koristi za street race ili nešto, mislim da je dovoljna samo jedna mapa, eventualno možete koristiti još mapu za 95 oktana, iako mi na ovima ne preporučamo jer su i ovako se originalni griju dosta, tako da to ih samo grije još dodatno. Evo još jedan run 100 do 200. Šalta perfektno, XHP, brojke su odlične. Jednostavno, bez rezoniranja, udobno, sigurno i jako brzo. Još nam samo ostaje da vidimo snagu i da vidimo koje su brojke.
I evo da vidite naš 340 i kako izgleda, znači jedan Clipper karavan, zimski set 18 cola, originalne felge, zimske gume, znači VAG Performance logo, evo ima i kuku i ispod naravno Miltek full auspuh, jedan karavan. Evo ga Venturi Usis, zvuk je fantastičan, odličan, čak smo mjerili dobitke nekih 7 konja na stage 2, tako da nije za bacit. I evo ga D88 plenum, hladan ko špricer, znači hladi zrak i konstantno drži temperaturu koliko god vozite. Kad se jednom ugrije onda neće ga ohladiti dodatno, ali u vožnji ga hladi. I Usis, znači od 50 do 200, ako krenemo sa 20 stupnjeva, 200 bude 24. Znači 4 stupnja, što je za ove motore nemoguće, bez obzira koliko je vani, poraslo bi bar na 37-8 da nema ovog plenuma. Eto ga, to je to, naš projekt. Znači 100 do 200 smo uspjeli najbrže 8.1 iz vožnje, što ćemo staviti iz grah. Iz launcha 8.3, 8.4, dosta je problem, kažem, ovi motori se malo griju, pa ovisi koji ran, kako izmjerite, koliko ga prije ohladite, to je, kažem, jako komplicirano kod ovih, bez obzira što je dodatno hlađenje, ali uglavnom tu je uvijek negdje oko 8, 2, 3, 4, stabilno za karavan, kažem, zimske gume, veći otpor i tako dalje, plus što s vozačem ima 1920 kg. Tako da skoro 2 tone. I ono najbitnije, koliko smo izmjerili konja, znači naš Stage 2 kompletno s ovim hardverom, evo pogledajte graf, 515 konja i čak 795 Nm. 795 Nm i 515 konja, jednostavno odlično za Stage 2, kažem, imamo i dijelove, tako da po nama da nema dijelova na autu i da je samo recimo auspuh bez hlađenja i usisa nekih 500 konja na Stage 2 na 100 oktana. Dok recimo od prijatelja, znači, ima samo downpipe, nema usis, nema hlađenje, MHD Stage 2, mjerili smo 477 konja. Poprilična razlika kad pogledate naš koji ima gotovo 40 konja više od toga. I brži je od toga, znači skoro sekundu 100 do 200, unatoč što je teži ovaj 60 kg. Ali to je idući projekt gdje stavljamo također Miltek i radimo Custom Stage 2, pa ćemo vidjeti najbolju usporedbu. Ljudi, hvala na videu, evo ga, BMW tuning kod nas je otvoren, istestiran kao i na VAG, nismo samo dobri za VAG grupaciju, dobili smo za sve, odnosno za ono što nudimo, a to je VW i BMW, znači tu smo isto specijalisti, imamo svakog tunera za svoje područje i nudimo samo provjereno i najbolje. Hvala vam što ste gledali video i vidimo se u nekom drugom videu. Živjeli!